ner malakan yam kanal dialen kontin barwais ni lingwa same to kon ka breaking news re wicha ka jonglei state agenda na bokona ling ka qui general Yiey ramkel mila general pin Dr. Yang Machaten SPLM IO te garaj mi cha kwen gwasame ne tin konti la kume kirma yadi la kume jani roi chalat gwasame goro jeno bay ladye. It is very disturbing kamandana chalade no shikana goro no de kan General Yiey de kan nak bana rajme bana jelinkel kan kono nyamre ler kan me mi jiram jidit kanwar online TV channel goro jeno jin bi jenwa nas koken ko de lertiti de kan kula mala shubkaji bana mandana lero do gwasme bana jeling ko gor kono tin kono lat kan tame kuma kirma yadit bana keling tiang chano rai keme lat ke kume SSPDF kan kume Uganda re which bor do no kan kon ta idana lere je tiang kan kono ling antama chirwaj mi jidi chelene beneno chetwoko en kuma kirma yadi gul kento gorka General Yiey ramkel SPLM IO agenda na gor bay nywa yakel abe lan manana to ka General Yiey ka jan gwasame kan kono niam ku subscribe ku notification bell ku jetwain ko blertiti bi kan chamala shukiji gwasa dana paika larich bana chure raja dan bokon lim gwasame ci kuma kirma yadit ce jelarno shike General Yiey turbiele joj kachi kana dwaj match antama General Yiey cha roda bar ka kubo ka raja dan chikana lat kuma kirma yadit goro nega General Yiey ke general tin kontin te pin kirma yadit tin te pin Dr. Yang Macha sorry gwada me la real news nana shanu wa tiang ka wer ka dobe chi ngwar lat ke je wa ken tika gore ka General Yiey jene spy ka national security sector ray kuma ka kenya biya ngaje no General Yiey nga General Yiey ne ko gwase dane kap ka gadi ala gadi SPLM IO re wiki juba ajara medan karwade me shiro da kwal me shiro da li me shi jere wich e kap ka natin ko jene jara medan ni gorke ni jelong kume kirma yadit gorka no ken ni konti la kwara SPLM IO dial tin la general kentin te shiro re wich ki juba de kan ga kep kan dial ko miche tuoko neken ka deken ka chunak gwa kela mo me chuda me General Yiey me che jegu no teriek teten ka gwade dane che ngwane che ga liang ka che miet che ga nen kiren kon lat ka rodien chuano no jen baro de li ke baro da bara mat choro moy ka turbil cho jien cho wona ka jongle cho wak bor cho ret pin cho wona gwa dana tilo Nuer teten raje dane chan linga gwase dan entema michikirma yadide she deinike ala deini Uganda ki Ugandan People Defense Force mishaga deploy ray which ka jubantama ci deini ci ga jiye na pan nin kan ray which bor neden kono gorken ka gorken ne SPLM IO kene jejen bola jey Nuer especially Ramadan kulela spy ka SPLM IO milet kel ga kuma kirma yadi ne ko medan me shana ta kamat ta dinin konni pin Dr. Yang Macharla dinin SPLM IO ta kamat kel ke dinin konni da dinin kem yadi chuchular ka kel ka jano te ka lwanka SPLM IO me chi do to me chang me gwade dane kap ka natin me ba ko dung SPLM IO me ba ja kep chwaga kep kan ne dial chim right kontame ne di shop ka jandang ro kareti jen no kene de jandangro te wich kareti jende o je shalar payo shajeleng bana me ler mi jidin pay to kotam jara me dana chiro de len me chiro len re wi ka juba cha chujere wi ka juba antam right now they hunting him down so man to ga tedini me right corner wa jen na do gorka je kume kirma yadit karwajen channeling ka gwasan payo dong mi jira mi shiling chala do shi helicopter shi ka bok shika boka kobo no duno kana ngaje gwano gwada dien chitwo chirek me to tin bat chika bok ka do badana shabu nyo lat gwa semen wo ken gor ken General Yiey ran SPLM IO che nyo de gwano te kuma kirma yadi tege tetten so mo ko konling jene ka rai chalat gwa sem kirma yadi de jene tele jere ka civilian ye civilian ka hali civilian ka wayam ka civilian so meche wo che declare against SPLM IO de laro hena kono je SPLM IO binenyen ko ngaje goda dana tiketen but chijen this is another way on wo ba kurbe ja ka jadit
baga jako bi kanedin konte la hali bi kan kanak ka kobo kan gotin koken so men biya ngajene ci ngajeno ne ken yam kur chere jam from Nasser che nyogo ka kobo ko shi wuda me mi la general ye che jien che woka kobo. That might be the reason. Ko mi ngi yenten kon lat ko rin target dun kirma yadid o de ne kon te ka Nasser ke lungu chuk dere ka nak kan ne kon nak by the way kan ne kon ti chuk ngi jakel ko kan my wood kan je dwan match anyok che akobo che de dwan match ta akobo ko ngi kon me changa me cha ne de cha rescue medan ke akobo so geje ne dong che no mo che de lat but right now che kur che nyoko ben baneti te ka akobo chicken chung kel ke kirma yadid ken kan nuore te de teng nuore ke la teng nuore kana gang shang but right now menje kana la da kana shine goro no de ne nyingi je akobo ko lokano bi ngwan bo wonyam gor kano bi je akobo bi ke general je bi kana kap ka baje kama no mo che bon tong gwada din nuore kan karam nuore kan mentok che de mentok ba nuore ba bi ne kay nuore che de mentok so mandan inshallah ajena me no general je ran national key spy national security sector ray which ka so Sudan gwade chor de barten tama wana do gorkeje kume SPLM IO kane kume SSPDF kane de ni Uganda ko de Uganda teken ka drone teken ka helicopter so gorken wudeme so jendan shalengo shika wobok bana le redian ban jelin ka gwaden be ko de kon ngaje no ngum le roda ashan man chalat gwasme ka tuk englishan jakwen the government has intercepted the movement of the SPLM IO spy national security service General Yiey on his way to Akobo from Lankan. However, our government has no any issue with civilian in Akobo. SSPDF and UPDF wanted to stop him from moving toward civilian. Ala kurche to ala tong right corner ko alajan ko gwadran and Georgetin wache gwadantin na tigitin. So lat kano ko jen weka wore nen ko la nuore e gur kano sharanche de tongomi anyoko konetela neri kaneri kontila tila nuore so neri kon la hal minyu de gwanu ken katin ku ken General Yiey ku ken book day ke kamach neri civilian agenda lot kanam. Therefore, Kamenji can let just be patient since our governor is in communication with the military headquarters about the incident that took place few hours before. So more that ketema alamen chiro la ro chukur che to la tok. Neme ne kono nong ke information lat kono me ka jang ke dinka ken lat ken no ku communicate ken. So milere ro den tame targeting kwa targeting Nuer so chwa jenang very slight neme a serious ko South Sudan kum kirma yadi intama ko targeting Nuer. So General Yiey and Nuer so ko kujamo o mazen wo bikana gorno bikana nak enimi choroda bar dor Nueri ko ba jo gangten ki benyinka ka. This is the only way anyok en kirma yadi ne ko ne shenangre wi ka South Sudan tila UPDF wo kare wi ko bigana bikan kanak bugun Nuer bikan kanak. So kalet ken bombardment ke airplanes air strike ki barka nakanyal ngai ko na chi class bomb you can use cancer also they are using it somewhere but no tedi ni ngore chi can use ko chi kan ngaji cha ngaji winmon use kan missile chi koken so jana na gore de nyoya kel en ban mo dien le ro ko kor gasen be ban jeling bi ataka mal bye bye.